am Megha Sharma, and you're watching the special edition of Focal Length on NewsX World. I'm here in Geneva, and I'm participating in the 151st Assembly of the Interparliamentary Union. On the show with me right now is Evelyn Mikhailov. He is Member of Parliament of Bulgaria. Thank you very much for speaking to me first. And I want to understand from you your reason for being here at the IPU. Моля, споделете вашата причина да сте тук на Интерпарламентарния съюз. Нашата причина е, че гледаме как да подобрим човешките права и в България, защото в момента не сме в най-добрата ситуация, въпреки че сме член на Европейския съюз. The reason we're here is because we're looking for ways to improve the human rights in Bulgaria because they're not that well even though we are a member state of the European Union. И също така правата на политиците, защото от тях тръгва законодателната инициатива и те могат да променят за цялото население така направят ситуацията, че за хората живота стане по-добър и да имат повече права. And we're also here to help improve the rights of the parliamentarians because they are the lawmakers after all and they are the ones that will improve the lives of the ordinary people and that's why we decided to come here. Интернационалният парламентарен съюз е място, което върши работа и един човек наистина може да намери начин как да завоюва правата за своята държава. The Interparliamentary Union is actually an institution that gets the job done and it's a location and it's a place and it's an institution that could help to win over the human rights for people. А така може да даде и примери на други държави, където имат подобен проблем. And it's also a great forum which could give an example to many other countries and allow for them to also fight for the same rights and achieve success. Обединени хората винаги имат по-голяма сила от поединични. Because people, when they work united, they're a lot more successful than working individually. You spoke about human rights violations in Bulgaria. Could you shed more light into what are the problems that are being faced by people? Понеже казахте за нарушаване на човешките права в България, може да споделите какъв вид права са нарушени и по какъв начин е ситуацията в България в момента? В България двама човека са успели да овладеят съда, прокуратурата и всички полицията, службите и всички органи, които са репресивни към този момент. Те не позволяват развитието на частната собственост и свободната инициатива и заглушават всички сигнали, които се пращат навън. Currently, there's two individuals in Bulgaria that have completely occupied the courts, the judiciary system, the prosecutors, the police, the gendarmerie, every single institution that does not allow for ordinary people to unite, to have entrepreneurship, to have free initiative, and this suffocates, the people's will to be free and to actually achieve something. Много млади хора напускат, защото не виждат България като място за развитие и това е един огромен проблем. A lot of young people are fleeing Bulgaria because they don't see it as a place to prosper, to progress, to create something, and this is creating a huge problem in our country. Когато няма свобода, най-качествените хора, най-предприемчивите напускат страната и това води до един наистина голям проблем. So when you don't have the feeling of freedom and the opportunity, this makes the smartest, most intelligent, and most entrepreneurial spirited people to just flee and leave because they don't have that peace of mind to work, and this creates a major problem in our country. Пазарната икономика има нужда от ясни правила. The market economy, as which Bulgaria is named to be, needs concrete rules by which it should be governed. А това може да се постигне само с отговорно правителство и отговорно Народно събрание. And in order to have such a market economy, the only way to do it is by having a responsible government and responsible politicians. And talking about your participation here at the IPU, what are the key issues that you want to raise? What are the issues that you are advocating, propagating through your visit over here? С вашето посещение тук, какви са основните неща, за които вие повишихте вниманието на хората тук и по какъв начин вие изразихте вашето недоволство от нещата, които се случват?
Ами показахме на организацията как дори не сме вписани като партия в тяхния официален сайт, който между другото е много пълен и ги поздравяваме за това. Well, the first way that we wanted to raise some awareness regarding what's happening in our country is just to notify the organization here that as a political party, Velicia isn't even in the database of the IPU. And we want to congratulate the IPU for having such a detailed, such a rich database of information regarding our country, because we learned a lot about our own parliamentary country through the website of the IPU. Въпреки че преди 7 месеца самите те са поискали да бъде обновена базата данни. And another issue that we found is that IPU requested 7 months ago an update of the database from the Bulgarian government, and still they have nothing as information received. Успяхме да подадем жалби и да пуснем много документи като доказателства и видеоматериали за това как се нарушават човешките права и правата на политиците в България. With our meetings here at the IPU assembly, we managed to file and give access to documentation, videos, information regarding the human rights situation in Bulgaria, as well as the human rights violations towards the members of parliament in Bulgaria as well. Най-хубавото е, че имаше отговорни хора, които откликнаха на нашите проблеми, приеха всички документи и вече ги придвижват, за да има по-нататъчно движение и решение на този проблем. What we are most glad about is that there were extremely responsible members of the IPU organization that accepted with open hands all of this information. They gladly looked at them and said that they have moved things forward in such a short period of time, which showed us this is an extremely responsible and well-working organization. Така че сме доволни от нашето посещение и най-важното от работата на хората, които работят в тази организация. So we would like to say we're extremely satisfied with our visits to the IPU 151st Assembly, and we're very happy with the way that the organization works. What are your hopes and expectations from your participation, creating awareness? What changes are you hoping to bring to your country? Какви очаквания имате след вашето посещение на тази асамблея и какво да се промени в вашата страна? Очакванията са ни стъпка по стъпка да има истинска комуникация между българската държава и международните институции, които се грижат за правата на човека, и отделно ние трябва да работим и вътре за подобряване на правата на човека с по-добра организираност на организации, на партии, и от друга страна, когато работим синхронизирано с външните организации, ние вече може да разчитаме, че ще направим крачки и ще има напредък в ситуацията с разрешаването на човешките права. One of the main things we would like to explain is that the purpose of us coming here is to improve the communication between our government and the international institutions so that information can flow properly, which would help to improve domestically the situation if we know that the international institutions receive valid information about what is happening in our country. This would allow for people to be able to have their voices heard, and we could see these institutions as such that get the job done and they actually do all the procedures that they claim that they stand for. Като ние се борим вътре в страната и сме успели наистина да постигнем голям напредък в това да защитим много голяма част от хората, и в България нашата партия смятат като че сме Робин Худ, който помага на бедните и им помага да си установят, да си получат правата. We are known as a political party because we work a lot on the ground with the people in our country, and they have named our party like the Robin Hood Party because we help the poor people that don't have any access to international platforms. They have no access to have their rights protected, and this is something that we've been working for a very long time, and that's one of the reasons why we wanted to come and share here with the IPU. What is the one message that you would like to send out to the world on this platform? Кое е едно съобщение или изявление, което бихте искали да изпратите на света чрез нашата платформа? Ами, искаме просто добрите хора да се борят за своите права, да се обединяват и да предават доброто напред. Всички да бъдем така, че ако всеки предаде доброто напред, сме сигурни, че то ще завземе целия свят. We would like to call for all the good people in the world to unite, to keep on doing good and spread the good throughout the world so that they would not lose hope in any moment of time.
and that way we would have more good in the world than the bad that exists. I also want to take this opportunity to discuss about India and Bulgaria relationship, whether it is diplomacy or trade. What potential do you see between India and Bulgaria in the current times? Бих искал също да попитам за взаимоотношенията между Индия и България в търговско отношение и в международно отношение. Какви са в момента перспективите между Индия и България от гледна точка на тези насоки? Индия и България имат традиции в добрите отношения помежду си. Към този момент са леко в застой отношенията заради вътрешната ситуация, но перспективите са огромни. България харесва машиностроителната индустрия на Индия, културата, туризма и също напредъка в IT индустрията, така че имаме много посоки, в които да се сътрудничим. Още повече, че когато това стъпва на едни добри отношения, единствено може да кажем, че перспективата е прекрасна. Bulgaria and India have historically good relationships. Now, currently, they're not as well developed because the internal situation within Bulgaria politically. Yet, the Bulgarian people and the Bulgarian entrepreneurs are extremely glad that they could use a lot of the construction companies and construction products that are made in India. And historically, we see the perspectives for the future between Bulgaria and India to be really great because of the respect that we have between both of our countries. Гледали сме много индийски филми. От моето детство помня Слона, мой приятел. We have watched a lot of Indian movies when we were young, including one of his favorite Indian movies is The Elephant, My Friend. Като малък съм чел много индийски приказки. He's read a lot of stories, Indian stories when he was Сега a все още в little boy. България се издават много индийски приказки и се говори много широко за индийската култура. Till this day, in Bulgaria, Indian culture is very respected, and there's a lot of centers, there's a lot of cultural locations that have been created. So the whole culture of India is being distributed throughout Bulgaria. Много българи ходят в ашрами в Индия. A lot of Bulgarians go to ashrami in India as well. Така че повече от добри са перспективите пред двата народа. So we would like to say that the perspectives and the opportunities for the future between the two nations are enormous. Absolutely. I think that's great to know that you have been fed on Bollywood, that's Hindi movies, and talking about Indian music, talking about also I do want to touch upon the aspect of Indian food, Indian cuisine. Have you ever tasted Indian food? And if yes, which is your favorite Indian food? Понеже силно влияние имало на филмите и на всичко останало, но хубаво да докосне малко темата за кулинарията и за индийската кухня. Пробвал ли си? Да, и в България има индийски ресторанти и когато съм ходил по света, на всички места има индийски ресторанти. Много са интересни, не знам наименованието, но повече използват люто, това, което знам за индийската кухня. И винаги с удоволствие я предпочитаме и я опитвам. The truth is that in Bulgaria there's many Indian restaurants. The Indian cuisine is very respected. Since I've traveled throughout the world and everywhere I go, there's always an Indian restaurant that I can see. So it's a very preferred type of cuisine for myself. And what's very interesting to notice is that the Indians prefer spicy food, and this is something that we also enjoy in Bulgaria. Предимно е вегетарианска, кажи. И че в Англия, в магазините, бързата храна винаги е индийска. And what's interesting that we've noticed is that the Indian food is preferably vegetarian. And when going to the UK, in the stores, the healthiest food turns out to be the Indian food from our trips. Great. And also, one last question before I let you go, which is the one place in Bulgaria that you would recommend to people across the globe who want to come visit Bulgaria? И последен въпрос, свързан с посещение в България. Коя е една локация, която бихте препоръчал за хора от цял свят, които да посетят, за да разберат България по-добре? За да разберат България по-добре, трябва задължително да посетят и Родопите, и исторически парк. There's actually two locations in order to understand Bulgaria the best way. The first location is the Rhodope Mountains. It is one of the most unique locations. And the second location is the historical park as a tourist attraction. All right, on that note, I'll wrap this up. But thank you very much for your time and for this insightful conversation that I got to do with you. I got to know a lot more about Bulgaria. And I look forward to coming to Bulgaria sometime very soon.
Много благодарим за интервюто, толкова изчерпателно и даже ще искам да дойда в България след като получих нова перспектива и нова информация за България. За нас ще е удоволствие да ви посрещнем. It's going to be an honor to host you in Bulgaria once you come. И с най-голямо удоволствие ще ви покажем тези места. And we'll show you these amazing places with great honor. Thank you very much.